dusatira gutangira episode ya 20 kuri The Smiling Proud Wandler. Akana gasobanuye time hamwe na The Great Entertainment. Ibintu ni good fine, ibintu n'ubutamu. Bibutsa ko ni kugasobanuye times.com. Izi filime muzajya muzisanga ndetse no muri WhatsApp studio kwa DJ Gasasu aho ngaho ku nimero. Abantu muherereye ku mujwiri ndetse na Nyiragiseke ni mugane ku nimero muri WhatsApp studio kwa DJ Gasasu abahe filime ubundi dukomeze turye show. Muhamagara kuri 07 23 40 kandi ikindi ushaka gukoresha telefone yawe ifite ikibazo ukeneye kongeramo application DJ Gasasu arahabaye ku bwawe. Abantu muhere muri sale Sharita kwa Hakuza ndetse n'amaboss. DJ Gasasu arabasuza cyane. Iyo ni ndamukanyo guturuka kwa DJ Gasasu, The New Smiling Proud Wandler cyangwa se The Smiling Proud Wandler. Episode ni 20. Filime iraryoshe, filime n'ubutamu. Nimuzambire ngo bitaguretse ngo urabona ngo niki cyabaye ngo byagenze gute. Rekada The Smiling Proud Wandler episode Ngiye kuvuga ngo ni episode ya 70. Episode ni 20. Nyakasani man. Babwira yuko and the winner is love. Ndayirarimbanyije. Ubundi yo gahunda tureba The Smiling Proud Wandler and the winner is love. Yendereya tubiri ku munsi cyangwa kamwe kuri website. Zomonju Abaje gushaka ibijya mbere bamenye niki cyabaye. Kumbe hakuno ku ruhande. Zo yakoresheje imitwe. Ateza ibibazo kweri. 佩服。鲁师兄过奖了。 Rwose ni cyago Lord Brother Lu 安排能及时赶到， amajyepfo yahenge yabashe kuba yakora igishoboka cyose 在下倍感。 kugira ngo ibintu bigende neza. 听说莫师兄重 Nimba waranyuzwe na service ni byiza Brother Mo bateza agatego kugira ngo mwihangane dutangire neza mwoka byaramwe. Mwihangane dutangire neza, mwihangane ndumva bitarimo biragenda neza. 咱们还是小心为妙。 Dutangiye episode ya 20 gace 算咱们呐。 abana twasoreje yibaza ibijya mbere. 大师是得道高僧， Abotifang 不愿跟我们厮杀，斗智不斗力。怎么分？ arabizi neza ko nta mwataka. Reka tumenye icyagiye mbere hano. Ntabwo kabara agatego rero gusa mwitonde. Akanya kariko kose nimba ari ikibazo cyabaye byabari ibindi kumbe barakwereka hakuno ku matente. 安排巧计， Zo yakoresha imitwe ihambaye cyane. 使得邪魔外道成了瓮中之鳖。 Duteza irimbuka bari ababi babwa mu gatego kacu. 佩服。 鲁师兄过 Ndakubake rwose muvandimwe Lu 啊，衡山 winsingiza 只赶到， amajyepfo yahenge 为联盟出一份祝， tubashe kuba uyu munsi 在 wera ubufatanye bwanyu nk'abishyizamwe. 下倍感欣慰。 Ndanyuzwe rwose. 听说莫师 Narumvishe 佛教的圈套， ngo mo nawe yateze ababi. Ni vokati. Dore cyabaye. Dore cyabaye mu gisagara. 不知他伤势如何呀？ Abagabo barishwe. 这虽重，但性命无碍。 Nubwo yakomeretse ariko 多杀他几个， ubuzima bwe bumeze neza. 为他报仇。 方丈啊，令狐 Ariko tugomba gukora uko dushoboye kose tugahorera umuvandimwe. 率领群魔来营救任盈盈。 Lingihu arimo arapanga ibishoboka ngo aze hakuno aje gutabara Ren Ying. 如果少林寺教不出人， Shaolin nibitabishobora 他能善罢甘休吗？当务之急， twebwe turebere 我们如何对付群魔？ cy'ingenzi bakakaye no kudiringa
nabo mu bwoko bw'ikibi. Abandi haraho bagiye gukorera inama abari gucakaza Shaolin aka kanya nta yihari. Bimeze bite gace kugera hano dore baba nani baba masero mwari hariya ndari hakuno bapfuye nta guhumeka bapfuye. Uyu nawe araha bapfire muri Shaolin. Madamu uyu yaracyafite makuka. Ndakwingenze什么 kise kandi ndakwingenze 师太但有所求 nimba ari cyo ukeneye 对谷也为你做 bwira nta kibazo. Baracyazenguruka muri Shaolin Temple. Nigeze hano ndakwinginze uzayobore Mountain Henge y'amajyaruguru. 晚辈是男子身 ndi umugabo ariko 何其广贵派 nigute nayobora abagore ntabwo bishoboka. 不答应， nutabyemera ntago nzigera nduhuka mu mahoro. Nyagasani yamuraze ishuri rye. 我答应你 sawa ndagusezeranyije. Arangije yamuhaye inshyimbo y'ubuyobozi. Urakoze cyane. Uvuze ngo master abonye ukuri kuri mu mwana. Master arangije ahita acaho. Madamu 公子 yanga master 怎么会死在这儿啊？ kubera icyo babiri bapfira hakuno muri Shaolin. Ntaga amubwiye ikimwishe gusa musigiye ubuyobozi. 传令下去， tanga itegeko 六兄弟 byavaniwe bose bahige Shaolin Temple. Murebe nimba hari umuntu ukeka uhari 立刻抓住。 afatwe byihuse cyane. How dore umwana ngarahabwa inshingano. Yagize atya yitegereje neza. Hari ikibazo. Ntumbaze ngo ninde wishe aba babiri kandi. Aza hano. nawe aramutunganya. Kumbe hakuno abanga barimo baracakaza amatwari ya Shaolin. Nta na kimwe barabona. Hebye neza babona imitego hano. Wibuke hano ngo habera urugamba mu ijuru. Kuri uru ruhande 总龙主，不如 Nyagasanizo 将贼子一举歼灭啊！ ntago turakomeza gukurikirana barara ngo tubarangize. 在佛教圣地，不可大。 Shaolin Temple 等他 nta 们 hantu hubashywe ntago mwakwica nta mpamvu. 手脚无力，自然手到擒来。 Reka tubareke nibaza bagashaka kugira ngo binjire uko bashaka turabafata nyine. 正是伯 Ibyo zo avuga ni ukuri. 之兵，善之 Kurinda umwanzi mu rugamba ni imipango myiza. Kirano Shaolin Temple ikintu nta kintu na kimwe gihari. Ibi ni ibibazo twatezwa gatego. Feri ya mbere baje hano Young Master. Ibi ni baya cyane. 怎么了？ Ikisekani 的粮食青菜被搜刮， buri kintu cyose cyatwaye muri Shaolin nta na kimwe gisigaye. 敌人恐怕已经把下山的路给堵死了， Umwanda ashobora kuba yaborotse imisozi. 把咱们饿死在寺里啊！ Bivuze ngo tugiye kwicirwa n'inzara hano. Bivuze ngo babaretse baza muri Shaolin. Gusohoka muri Shaolin ni ikibazo. Nta n'umwe uri busohoke. Basohotse biteguye ko bashobora kwatakwa akanya kariko kose.
小心！ mwicunga tayari ibyo bakekaga gahunda ni ugusubira muri Shaolin ntabyo kurya bafite bivuze ngo inzara igomba kubicira muri Shaolin Temple katurore batangiye kubarasa musubire muri Shaolin abandi batanu bishize hamwe musubire inyuma bakwebye imyambi filime iraha bidatinze bwarije kwira neje yatangiye kuza amasaha ari kwicuma 公子啊，如果今晚再不脱困，明天 yanga master niba tutasohoka nijoro 不利再战了。 ejo ntago tuzaba tumeze neza inzara igiye kutwicira hano 下山吧。 kuki tutaca munsi y'umusozi neje yaraje murekere kuvuga mushaka kuri muhagarika kuvirirana muraza gukira vuba yarumi bibaye hano nagahumira mu 就要攻山了，没受伤的兄弟，跟我一起下山。 barimo barabibeshyaho abo ntago ari abagizi ba nabi 走， rebe kuntu bagenda nabo birwaneho nabo bazi ubwenge baza bububa nimba baduteza agaco natwe tubatega kandi mu mashyamba barimo gake gake bucece yatera umubare 反正都是死，跟他们拼了！ wane nabo cyangwa mwe muretse mwihubuka 我防守太密集， bari buvoni benshi twatatse aka kanya twazira ubusa musubire inyuma musubire inyuma musubire inyuma bapanga ibijya mbere bagarutse muri Shaolin Temple kugaruka Shaolin ibibazo ni byose 猎狐公子， Young Master Ling Hu 一兵之计， umwanzi yadupanze umutego ubyibushye dukora iki 老先生， Mr. Law 帮兄弟到山门把守， panga uburinzi 派杨公不必在意。若大雪来袭， bariya mwe mubirengagiza mwebwe mucunganwe nabo nihagira ikiba uduhe sinyari cyane 走。 wajye gucunganwa nabo kumbe hakuno duraho bakambitse Pingzi ari ahangaha umukobwa nawe ari ahangaha Lingshan gake gake yumva hanze ibyo ntibikira yumva hanze ngoma ziri kuvuzwa izo ngoma ni iziki mwaka byaramwe 你担心的是傅师娘，还是令狐冲？ uhangayikishwe na master na mistress cyangwa uhangayikishwe na Ling Qiu akusi ibite byawe uhangayikishwe n'ababyeyi banjye ikindi cyamangayikisha niki genda nimba ubishaka siga njyenyine ureke mbeho ubuzima bwanjye uko nshaka 死了，不会有人再来。 Ling Hu yafatiwe muri Shaolin ntacyo yagutwara humura 福州杀我的不是令狐冲， ariko umuntu wanteye inkota muri Ling Qiu ntago ari Ling Qiu Ling Qiu ngo ntago ari wanteye inkota filimi iraha 现在看来， bisa nkaho 大伙儿想脱险一事是万万不能。 gusohokana ari ikibazo 想要救圣公脱险，还要靠公子独自承担了。 ni ibibazo paravano gute 让我自行逃命。 mushango ncike njyenyine mwebwe mupfira ngaha 义薄云天，可 weho kuba uriho nicyo kigenze 将来大伙的仇谁报啊？谁 none twese dupfira ninde wazaduhorera ninde watabara Scarlet Lady wacu wecika oya 此事不要再提了。 wivuga ibi ngibi ndacika njya hehe
kumba aba baje baseka 逮一只大老鼠，结果发现了一个。 turabahaye bo bakahambirwa turabahaye sha we 都什么时候了？ ubona ari igihe cyo guseka no gukina kuki muri muteza ibibazo hose 你发什么火呀？ kuki urakaye 咱们发 yego nyine 少林寺的一个惊天大秘密， twabonye ibanga rikomeye cyane rya Shaolin 听啊！那走走走走走走走。 ngo niba adashaka kutubona reka twigende mwe muretse 什么秘密？ ni irihe banga 哎哦，哎 ibigoryi barabidiye 哎，没逮着，是不是进去了？哎，看看。 reba hano do reba hano reba hano reba hano biza bigwirirana 蠢材，老 hakuno 会藏食物，找到老鼠洞啊！我 kumbe ntago ari ukugwirana ahubwo dore uko babonye ibanga ni ibanga nyabaki babonye ibanga rya Shaolin 二弟三弟， wewe 过来过来过来， muvandimwe kabiri nawe gatatu muze hano murebe 你看你看， reba hano do hano harimo inzira bari bayibonye baza kubereka 和孤山梅庄几位相似，不知里面有什么凶险。公子， iyi nzira 我先去探探路。哎， ishobora kuba irimo udutego mwitonde 我们去。 murekanye mbanze ibigoryi biramanuka 小心啊！小心啊！ mwicunga ariko 小心一点儿。 mwicunge mu ndani kumbe ni secret chamber hano winjiye nabi izi wooden men zagukoma 怎么不动？好玩啊！哎，小心点啊！ mwicunge mwicunge tugende gikandagira ku mutego barabidishe ayiwe 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 barabidishe bumva urusaku mo ndani aha ni abashobori bakora imyitozo yari ya mbere hano ayiwe 里面有一帮木和尚师傅， gurupe y'abahunda ni moko bari hasi hariya 和尚， 我的脸呀！你把 bronze ni moko 少林18罗汉阵，听说此阵非常， ni 18 bronze ni moko army 还是别进去了。 是啊是啊，对对。 hano ugomba kwitonda cyane ubwo nta gusubira inyuma 不如冒险一搏。 reka dufate risk 可厉害了！ bariya abantu bari hariya ni babaya cyane 小兄弟小心点啊！ baraza ringiho witonda wo kabyara we aza hano arabanza atera imibare nk'umwana uzi ubwenge areba hakurya harimo akantu k'akabuyebuye zamuka hejuru agakandaho bararekera tayari kumbe hakuno kuri ruhande 你怀疑是五岳剑派的人要害你？ urakeka uwatwatatse ari umuntu uturuka muri batanu bishyize hamwe Five Mountain Sword Alliance School 位置虽准，但速度却和令狐冲的剑法相差太远。 你怎么不早？ umuntu wankubise afite umuvuduko urenze uw'inkota ya Ling-Hu 我这就去找爹娘。 icyo utari wabibwiye kare seka njye kubwira papa tuza 不可， wibikora wibikora 敌人在 mwana ati ntabwo Ling-Hu ari we wankomye 惊蛇， umwanzi nimba turimo dushobora kuba twamurabura tuza bitware gake 我死， nimba ushaka kumbaho 投入 nta muntu ugomba kubwira ibi ngibi ceceka ngaho ryama 我答应你便是。 humura ntawe ndibuze kubibwira wamuteye inkota ntago ari Ling-Hu kumbe barakwereka hano barasohotse bahingutse inyuma y'umusozi mbona hano ari ibibazo 师姐，山上溪水早已结冰，看来我们已经到了少石山脚。 umusozi urakonje mureke tube dutuje turyamire amajanja ariko 发现了我们， bariya abanyenkota bashobora kutuvumbura akanya kariko kose 我们人在寺里面呢，不如咱们杀他个回马枪， niba tubura 冲出这口。 baraza kuza muri tempo natwe tubapangire muretse
大家今天都受伤不轻。 mwese mwakomeretse 今日 umuhanga ntabwo ajya mu byaga bireba umuhanga yirinda ibyago 只是 hanyuma Scarlet Lady turamutabara gute 圣姑还下落不明， ntabwo tuzi ahari 长期 tugomba kubanza gutekereza tukamenya ngo turajya kumutabara hehe ntwari mwese 圣姑的消息，还请广宣留步。 nihagira umenya ikintu na kimwe cyerekeye kuri Scarlet Lady 还有要事在身， muduhe amakuru 今日先行告退。 mfite ikintu cy'ingenzi cyo gukora mureke ngende njye kugira icyo nkora yarabasezeye avayo Yanga Master wiyiteho tayari neje ni yose barakwereka hakuno kuri uru ruhande abo baje hano bibuka aba bapfuye kare Girarcha bapfuye ni ikibazo The Smiling Proud One episode ni 20 kugasobanuye times.com 前几天 minsi mikiraciyeho 两位师太不辞而别， akeka abamadamu bagiye badasezeye 此毒手 ntabwo nari nzi ko hari uwaza agakora amabara nk'aya ngaya 任施主被劫走，两位师太失踪， Len yarashimuswe bamadamu baragiye 来之后才发生的。难道 Zolan Chan yakoze ceceka 无凭无据 nta bimenyetso byo kumushinja 则 twere guhita dupapa 两位师太的遗体 imirambo yabo banzu yiteho 是衡山派吧？ turajya kubwira aba Mountain Heng tubabwira ibijya mbere ibuke Mountain Heng ubundi bazi ibyabaye 哎， kombe hakuno 邪魔外道本事还真不。 bisa nkaho bari abashenzi badutetse imitwe 少室山被围得跟铁桶似的，居然还 Shaolin yagizengurutse bacitse gute 看来这少林寺里 bisa nkaho iyi Shaolin 之类的可以通往山下。 ifite inzira y'ibanga isohoka hanze 和尚，快说！ monko mutoya inzira iri hehe 曾在少林寺出家20年， njyewe nuje imyaka 20 muri Shaolin 听说过有什么密道？ ibyo bintu ngo by'inzira y'ibanga ntabyo nzi 自然 ubwo ari inzira y'ibanga wa mugani nta muntu wayimenya 真不知那 ntayo nzi 方丈也会 nta boti wacu niwe ushobora kuba yizi 什么人？ ninde uri aho ngaho ho 给我出来！ sagara hari uhari ngwino kumbe 都进来半天了，才 maze umunsi wose igice cy'umunsi wose ndahangaha Hodo. nibwo bamenya ko ndahangaha mundi baza muri bande natake kuvuga ngo batake basubira inyuma bagabo barica nta mikino Leni wozin nadufanga bubai n'indwanyi nziza mbe barakwereka muri tente hakuno uyaranga yaje guhunahuna hakurya abona ko agiye gukamura yagiye gukamura hanze nkwereke gace gace kanze nkwereke vana y'inkota we 人影在哪儿？ Len Ying Ying ari hehe ntumbaze ngo byarangiye bite akene Len Ying Ying 冲儿带着豪杰攻打少林， Chonga n'izindi ntwari ngo batatse Shaolin kuki nta n'umwe uri aha ngaha 乌鸦的意思是说， Golden Eyes Crow yavuze 本被困少林， bari bafatiwe muri Shaolin none bacitse bate 哦， ni ikibazo kombe barimo baragenda Aboti Leader Zo n'abandi barazamutse gace gace The Smiling Proud One 阿弥陀佛， Yeminopo 本教主光临。 Koko Master Len uriyiziye 是 Aboti Fangzhen 多年未见， maze imyaka tudahura 这位可是威震江湖的 uyu nguyu ashobora kuba ari we 东方少林。 cyamamare kivugwa cyane mu isi y'imirwanire Young Master Dofang 见过方正大师。
ndagusuje abuti Fangzhen Master Lin 当年坠崖没摔死， ntago wapfuye nyuma yo guhanuka ku mpanga 几时有 bikwiye gusereburirwa 再领教你的大松阳神掌？ 自然否。 warwana n'ikiganza cyawe nkareba 衡山 nta kibazo igihe cyose wabyemera 高鲁是 Patron Golden ID Eagle 之主， Lu uturuka mu majyepfo ya Hing 不知天高地厚， we ni ikibwa kiri aho ngaho 掌下 ndamwicishije ikiganza rimwe arapfa nta puh! 阿弥陀佛，罪过。 icyo ni icyaha kwica umuntu iminopfo babumva 岳掌门， Master ye 一个人 ndagira ngo ngire umuntu nkubaza 好啊， cyane 但不知道 niba ndibaza 教主所问何人呢、 urimo uravuga nde 此人武功人品 ni umuntu udasanzwe 少有， ufite imirwanire myiza 可有的人 gusa 排挤他， hari uwamugirira ishyari aramuhana 出了师门。 anamwirukana mu ishuri filime iraha 老夫跟他倒是 gusa we 不顾， ntaramuvanaho amaboko 还打算把宝贝女儿嫁给他。 nari napanze kumushyingira umukobwa wanjye 任教主所言之人， uwo muntu urimo uravuga 必是本派企图 yaba ari umunyeshuri waciye mu ishuri ryanjye 这个小贼。 kariya gakora gatoya 可是啊， ni ngucyong niwe 明明是珠玉，你却将他看成 ni inkingi ya mwamba kandi niwe uhagaze muri isi y'imirwanire 了瓦砾。 gusa urimo uramufata uko wishakiye 老弟， muvandimwe 你的眼光可差劲得很啊！ ntabwo uzi gushishoza wataye umunyempano 可能任教主有所不知， wenda ntabwo uzi ibijya mbere 做事不端， gusa uyu muntu uvuga 偷盗辟邪剑谱， yibye evil resisting sword art 贪恋美色。他竟然 buri wese yari ayinyoteye 就任盈盈为由 yakoresheje Ren Ying nk'urwitwazo ngo amutabare 勾当， akorana n'abandi barara 因此来兴风作浪， binjira Shaolin hakuno ejo bundi 以为 bakora ibikorwa bibi 他的此行 imico ye 此举 n'ibikorwa bye 将跟毕派魔教臭味相投。 bimeze neza neza nk'iby'umwami w'ikibi ndimo mbona imbere yanjye ahangaha 以不羁洒脱， Ling Hu uvuga ntabwo umuzi 伪君子强上百倍。 mfite ubwoba yuko ibintu uri gukora n'ibyo uvuga uri ikimara nta rwana mutsinda aho ngaho uri uhagaze aho ngaho wowe undi araseka 冲儿就是受了你们这些魔教妖邪的蛊惑， cyonga mwaramuhinduye 才是 ahinduka nkamwe 大错。 niyo mpamvu yayobye 方正大师， Abbot Fangzhen 我已亲身前来， naje hano 可以放莹莹离开了吗？ Ying Ying wamureka akagenda 不瞒少使，人 yanga master nakubeshye Patroness Ying 劫走， yari ari ahangaha 寻遍了少室山， gusa nahize Shaolin yose 也没有找到他的线。 gusa namubuze 今日我若见不着莹莹， ninabona Ying Ying uyu munsi 血洗少林， Shaolin Temple ninyirimbura ntimundenganye 东方不败 Dofang Bubai 还 muri uyu mwanya 嚣张跋扈， nta mwanya w'ubugoryi uhari 说教不教人？ gabanya ubusa nimba ushaka ko turwana ngwino turwane kombe ayingi dore ahantu afungiye rurimo arabacamo yaje kugatabara disi 啊，我帮你宰了他。 就是你， ese ibi ni biki ni ukubera wowe nta n'umwe ugeze kuntabara nawe utuza se kandi sinje se sinje tuza ibi byose ikaba irimo kubera we ati se simpari ndi mu bibazo nyine yego ariko ndaje tuza agabanya itiko 怒，任施主之时， nanga master agabanya umujinya ibyabaye ni amakosa yanjye 少林便杀死了衡山派的鲁施主等人，此事 byabaye byose yaba no kuri master Lu 又如何了断？ tugomba kugira icyo tuganiraho 日月神教子弟众多， sani mu whole secting 你们要有本事， ihoro gira abanyeshuri ba mbere kandi bubaha 杀回来底数便是。 阿弥陀佛， bivuze ngo wenda nimba hari ibikorwa bibi byabaye mukamwica turabyakira nta kibazo iminopfo 杀人大增罪孽， kwica ni ukongera ibyaha mu isi imirwanire 江湖从 rero ubwo wagarutse mu isi imirwanire 将有 bigiye kuba akavuyo ndakeka 比教授。 abantu benshi bashobora gupfira 这自然。 mu bwoko bwawe 那有请任施主和东方施主留在 B 寺盘桓，
诵经礼佛， niyo mpamvu natumiye Leni na Dofang ngo baze tuganire 叫江湖的 dore ko nabayobora inzira ya Buddha ibintu bihinduke 对意下如何？ urabyumva uti 这个主意甚是高明。 yewe aho kurwana byaba byiza kurushaho 止山了， Patron Leni urabyumva uti 在寺中的 ndifuza kuguma muri temple 名字起得不好， nkuko nabo bari babipanze ko baguma hano gusa ariko ntago ufite imbaraga zo kubampagarika ngo magume hano 叫我行， izina ryanjye nitwa Leni Wozin 认着我的 nkora uko mbishaka kandi nako namenyereye 叫任你行， iyo bitaza kuba Leni 那 Zing 变多了， 人事主持 ntabwo ibi byose byakabaye 消遣了。 Patron Leni 不敢。 urimo urakina nanjye hoya 在当世的高人之中， abantu mwese muri mu isi y'imirwanire mu butatu bwabaye 佩服的 abantu batatu 3人， nibo nemera cyane 其中之一。 uri umwe muri bo 愿挺高见， nakumva igitekerezo cyawe tayari hakuno abangaba barimo baratarasa gake gake porampora 发生了什么？ 我刚才出去看见一名弟子晕倒在地，远处还传来打斗叫喊声，怕是有敌。 ubwo nasohokaga hanze numvishe bavuga ngo hari umuntu wumvishe ngo urusaku nk'abantu batemanye n'ikibazo 我一定会保护你的。 gusa ntugire ikibazo nimba hari abarimo kurwana ndagutabara tugire mpungenge turi kumwe se 精修易筋经，内功外功 muscle changing structure ni imbaraga zawukoreshamo indani mu mubiri 已入化， ni inkomezi zidasanzwe n'imbaraga zikomeye 为人谦和，慈悲为怀，乃是老夫 uri indwanyi nziza kandi itifuza intambara 的第一人。 uri umuntu wa mbere nubaha 不敢当。 oya 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 we niwe ndwanyi ya mbere yubaha 老夫佩服的第二人， umuntu wa kabiri nubaha 乃是华山派的绝顶高手。 ni master nyir'ubumenyi guturuka muri mountain hwa 你不用说反话，讥讽于人。 rekera kuvuga abantu gutyo witwaje ubutwari madamu ye 你以为我说的是尊夫吗？ urakeka ndi kuvuga umugabo wawe 反了， ntubitekerezeho 我说的 ndimo ndavuga 是剑法通神的风清扬。 umuntu w'ubumenyi budasanzwe ufite inkota ya fanga kinyana 院长们， master ye 先生还在人世， Mr Fanga aracyari muzima 冯师叔数十年前便已， Mzee Fanga yabaye imyaka myinshi ari mu bwihisho 如果真像你所说， gusa niba ibyo uvuga ari byo 人世的话，那本派 yaba akiri muzima 岂不是 cyaba ari ikintu cyiza da 天大的幸事？ ku ishuri ryacu 练的是剑宗， inkota ye 你练的是气宗，剑气两 n'imbaraga zawe 势不两立， na buri kimwe cyawe cyose 与你 cyahawe 和谐。 umwiza urenze wowe we ntubikwiriye uyarumirwa 老夫佩服的第3人， umuntu wa gatatu nemera 鼻子老道冲虚道长， ni Oxy Nosed Priest Chongzi Mzee hakuno 颇有 Tai Chi Sword Play 道之处， ni inkota yihariye 精妙， itandukanye n'izindi nkota zose 且为人洁身自爱， n'intwari 管江湖的闲事。 kandi yirinda ibibazo mu isi y'imirwanire 铁金 oya 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 写了， abo nibo bantu batatu yemera 左大掌门失望了吧？ zo ashobora kuba babaye kuba ntamuvuzemo 不在我佩服的人之中， nubwo nakuvuze 在老夫 kuri iyo lisite 不佩服的人之中， gusa mu bantu nuba muri isi y'imirwanire 你却首当其冲。 ni we wa mbere 那也受宠若惊。 oya 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 至高，促成了 uriya mipango 盟， watangije batanu bishyize hamwe 鼎足之 uwudanga Shaolin 很了， nabo wemeye wabashije kubahuriza hamwe 太重，处处是 uramanipulating wuzuye imipango myinshi cyane 豪杰的行径。 ikintu umuntu w'intwari yatagakoze Leni Wozin 拉稀扯是拖延时 wahoze 间。 uvuga ubusa 步兵呢？ gabanya se waje gutabara umuntu hano 气是想 ibyo uvuze nkurikije uko bimeze 围攻我们2人喽？ turi babiri muri benshi 恶多端，戕害良善， wakoze ibibi kubica ni ikintu gikwiriye 而退可是痴心妄想。 姓左大 wenda twabakira hasi we witwa Zo 就想拦住我和东方少使吗？ nubwo turi babiri hano 拦住你们，也许， turihagije 但是 wenda byatugoramo 女儿 kubahagarika gusa nakwica umukobwa wawe ibyo biroroshye uretse gato 原来那人 bivuze ngo 是被你劫去了。 niwe washimuse umukobwa filime iraha umukobwa avuga bashimuse mwibuke hari uwamufunguje gake gake baje kuri Shaolin Temple 冲哥，
Brother Chong 再入少林寺。 kuki wemeye ko tugaruka nanone kandi 没师太， Ding Xian na Ding Yin 因为你的事才 bapfirimo hano kandi byose ni ukubera wowe bari baje kureba 方正大师问一问。 ndagira ngo mbaze Abbot Fang Zeng 一定要找出 ibijya mbere ibiki bijya mbere tugomba gushaka umwicanyi tugomba no kubahorera okay twinjire Shaolin 大师， Abbot 我是为了武林着想， ndimo ndakora ibi ngibi kubw'isi imirwanire 自废武功，听从指 ntago nshaka ko 我还会饶了魔女。 bazakomeza kuzusuzugura ah 卑鄙无耻！ kibi gitoya ntabwo twakireka ndashima gusa ibigwari pa kumbe hakuno babaje guhunahuna Shaolin dusimbuke mbagwa mu ndani Shaolin barayihunahuna gake gake 好， Len Wozin araseka 不办。 mushaka kurengera 我听说左大 isi imirwanire 儿子叫左体， ntabwo sinumvise ngo zo afite umwana witwa Zo Tingira 脑子也 ngo ni indwanyi nziza gusa ariko 应该不难吧？ icyana cye ngo ni ikibwa nini ni ikigwari kiri aho ngaho eh 岳掌门有个女儿 uyu nawe afite umukobwa 叫岳灵珊， ngo yitwa Yue Lingshan 天门道长没有子女， Tianmen nawe 可爱徒 we nta bavandimwe ugira gusa ufite abanyeshuri ukunda cyane 以你我之功，杀掉 tugendeye ku bumenyi bwacu 不费吹灰。 kubicana ni mu kanya nk'ako guhumbya 托佛， iminopfo 冤冤相报何时？ kwihorera ntabwo kujya kurangira 任施主，我可以让左 Patron Len 放了你的令案， ndasaba zo atwara ari kuri umukobwa 我 wawe 们二位 gusa nizere ko mwembi 拘留。 muraguma muri Shaolin 不行， imyaka 10 今天一定 oya 要两个 uyu munsi 为武林 abo 出 babiri tugomba kubica ye murakira aho ngaho papa ho Ling Hu 莹莹， Ying Ying 10年未见， imyaka 10 tudahura sha warakuze 是啊，爹。 yego papa iki cyaraseje 不过想要留下 ehe 哥哥， muri benshi turi bane ubu se mwadutsindara 这样吧， uyishimamo 公平平， reka dukine umukino uri feya 于我们之中 batatu mwebwe kuri batatu twebwe 2胜。 sibyo 重虚道长， babiri basigaye turi ikijya mbere Bien. cyangwa se uri umuhanga nta kumeneka kw'amaraso duhatane mu mbaraga turebe dufate match dukozanyemo nta kumena amaraso taturore tumba abahakuno master 第一场就由我来吧。 urugamba rwa mbere reka mbanze ndurwane 当心， witonde witonde bajye muri match nta kumena amaraso bumvane batatu kuri batatu ndabanza 方正大师， Abbot Fang 在下向您讨教少林神拳。 nkeneye kubona Shaolin Divine Fist yanyu numvishe ngo irarenze ze Fang avayo 老衲功夫生疏已久，今天用老 maze igihe kinini ntakoresha ubumenyi bwanjye 皑皑少使的拳脚， uragira wumva uragura amagufwa yanjye nk'urwanya sha ntacyo reka turebe maze igihe ntarwana ariko reka ngerageze Shaolin Divine Fist katurore igipfunsi cy'umushaolin barabarana barabarana 一个千手如来掌， Thousand Amudi Buddha Palm Mobichian Master Jaramuboroka Kesa Musei Buratsai Raban Hindutsinze bikanze 易筋经果然名不虚传， Master Changing Scripture nagatangaza 大师小心了。 Abbot chunge ndaje chunge ndaje chunge ndaje Abbot umwana ra Gerarcha wibuke Dafang afite uburozi murimo barakomana umwe hakurya undi hakuno yewe meze neza binabaza gufata uwe
少时 Young master 卓绝 uri indwanyi nziza kabisa 高兴 ngeze amahirwe uyu munsi reka turekere ahangaha tubyite nkaho tunganyije urakoze ugize neza barakomanye umeze neza ariko ubwo ra umeze neza barakwereka yatangiye kwibuka byari umunsi umwe igihe kimwe ku gihe cy'umwitozo mwitozo uraha umusore ni indwanyi nziza ntumbaze ngo niki cyabaye kandi yari mu mwitozo arakomereka meze neza n'ubundi yari afitemo uruguma bivuze ngo iyo ataza kuba afitemo uruguma ntabwo Abbott bamutsimbuye 平长老，这几日我练功，经常感到真气泄。 yibutsaga nabuze pingi amubaza central floor ye ntabwo imbaraga z'indani zimeze neza 运行极其不畅， niki kitsimbye muri ngewe 使得脉象平稳， umutsi wawe umeze neza 已并无大碍， nta kibazo cya dani kiri mu mubiri wawe 火入魔的症 nta n'ikibazo cy'uko imbaraga zawe ziri disorder 莫非 none se yaba ari ukubera bwa burozi 三圣脑神丹的后遗症。 n'ingaruka za necrophilus pill 是不敢大意。 young master 日后 ugomba kwitonda 同级高 wazaza 招10万衣服， nuzaba uri kurwana n'umumaster uri kuri level yawe 后果 zikugarutse byaba ari ibindi bindi urabibona ko umusore yagize ikibazo bivuze ngo baramutse kubarwanya bakabataka byaba ari bibaya cyane nyuma yo gukomereka yarangije nawe arahaguruka 爹， papa 小心。 wiyiteho kabyara we 放心吧， ntugire ikibazo wibuke muzehe nawe afite uruguma yatewe nane n'agakobwa ke Kalian Chang kamukubise ikiganza cyagiye hejuru y'amategura ku rusenge hejuru ku rusenge ku gisenge nindi uza iyo nguyu n'ubundi bari bafitanye inzika akeneye kumva ikiganza cye gikonje ngafite ikiganza gikonje tekinike y'ikiganza gikonje katurore harimo inzika raka Lenny Wonsing urapfuye baratakanye bagabo yewe iyi match the smiling proud wonder aramubona match second wewe Rabagabo Puretse Bagabo Raka Geretazana ikiganza Nundazana ikiganza Ramunyunyuza Energy observing practice Ramunyunyuza Katwari Dore imitsi y'abagabo Undasekamo Usekamo Nangise Ahitapan Mwereza ubukonje Dore ubukonje Butangira kumwinjira 寒冰真气 Freezing inner energy Karabaye Kahise mupanura Ikibazo Raka Uhita muboroka Kigabo ni ikigome shawo 寒冰真气， Freezing inner energy 好， Byiza cyane 这场 iyi match 老夫输了。 ndayitsinzwe iyi match ndayitsinzwe rwose yaremeye 令狐少侠见 numvishe ngo yanga master Lingihu afite inkota idasanzwe 今日有幸领教， uyu munsi mbaye umunyamahirwe wo kugira ngo nyiwitnessinge nyirebe nanjye bibuke master batubwiye ni priest ngafite icyitwa Tai Chi Sword Play 甚感激呀！ ndanyuzwe no kuba nayireba rwose nigaragaze 前辈 mzee 太闷了，咱们去外面比吧。 reka twere kurwanamo hano tujye hanze
tujye hanze ahantu hisanzuye ngo ukubite bose babireba. Kumva barimo baraza mu gisagara. Uyu ntameze neza. Meze neza? Episode ni 20. Kumbe kugira batya. Ubona hakurya rurimo araza. Daniel smiling proud one. Ni kugasobanuye times.com. We 我和钟旭道长交过手， Chengsu twize turwanaho. Imirwanire ntisanzwe kandi ntago ibarika. Urakoze cyane kumpumura. Urakoze kumpumura. Imirwanire ntisanzwe kandi ntibarika. Ntago ari umuntu watera umubare ngo ugiye kumwataka. Gaturore. Abantu muri kukareba muri sare Shalita kwa Hakuza no kwa mabosi kabageraho cyane. DJ Gasasa rakabatuye. Aya Muzeyi DJ Gasasa injira ikibuga yiyerekane. Wewe nta gihugu nkodesha Muzeyi. Muzeyi dore ntambuka nona bakoranamo. Muzabona inkota. Muzabona inkota. Robot Burotse Raka Muzeyi genda gake. Nkota y'umwana hano. Uzabitwara gake. Kama cultivation ndagukubita wa mwana we. Muzeyi nakubwiye ngo nta gihugu nkodesha wowe. Yarangije akuze n'ikindi. 天下武功千变， Yibuka kure mubwiye 神而 kwari cyitwa overchanging. 无以行。 Wumvishe iyo theory neza. Nta muntu wagutsinda muri simirwanire. Overchanging theory. 招 Theory 不出破， tekinike y'umwanzi wawe na imbaraga zawe. Overchanging theory karabaye. None se kararangiye kandi. Data we. Tutarebye cyitwa overchanging theory. Teori yo gukoresha imbaraga z'umwanzi wawe ukanakoresha tekinike imwe niye kandi ukamutsinda. Muze mutoza namubwiye ngo nta kintu na kimwe utabasha gukontorora mu gihe ukoresha iyo tekinike. Kuko tekinike yamutoje ngo ni inkota 9 za dugu, 9 sword of dugu. Bimeze bike ni kugasobanuye times.com. Ibintu ni flash. Ndabakunda cyane. Ciao ciao. Hasta la vista. Bidagurete.